Fatala fatu le nei foia so fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le manu fa fonga mai New Zealand au se talia mo fela bala lo langi o le ema o mai e tatu fa salama ia lo mai o le tautua le nei fai pea lau Samoa Entertainment TV. Watu le aso sfuli mau ape rila lu olu ali mal taimi tula iai mal taimi mua al fam snungal tamaita ia ongali investe le sunga Lise Marie Schmidt e tali tua inga leo. Olo o tua ia leo Ms. Schmidt e pei ona ta ua i le lato fam talanga fa alawa itele. Ina ua maua ia lato su enga ele moni tua inga na faya. Ele tamaita i talawa ufa sanga ile fiongal pale mia fia me na mi mata afa. O le whamtalanga lava lea leo o tā uai wa umala tō suenga i le tusi na abantu e Ms. Schmidt o lo o iai tua inga o ngā whaasanga i le whiongal palemia. O le suenga nai loa nea i le ai ni whaamao ni ngā mai tala seina e le ai fo ini mōri mau na maua e leo e whaamao ni ai tua inga o i le tusi. Mataunu uai leo i le whai unga e mōlia le tau whaase ma le abantu whamtalanga se tai se ina i leo. Mai ua tatala i tua ia inga e tau fiona pepa malanga ma saini lo fiso leo i whale ata Yesu Freile uma. Ma awane i solia se tu la fono, se iau o ila so sulimo aprila e wala awaile mta upule nei. Ile whai ungol whamtalanga whalawa i tele le antanga luengo leo. O lo whapea mai ai, e tu maulo lato muli ta ia o le tu la fono, ma wha mauti noa o suenga uma e lato te whaia, ma le wha maoni. O le fiafio le so, asa Freile lua sutasi, mati lua o lua lima, e saini ai Ms. Schmidt mol taimi mua e le aia inga, o le tatala yo ia itua, mai lalo o le vainga leo na nafi. E mulia e whaselingia e leo na nafi mōli mau o whamtalanga al tamaitai o tā ua ilunga. Ai ua uma o na fola, e le fionga al komsino leo, le whaia o mōlianga talu le tusi lea na angia. O tua ia ai Ms. Schmidt i le onga o whamtalanga whaasanga i le palemia o lo o tusi ai tutonu o le tusi. O ta uel tātou paanga mai tutonu o le ofisa, e le ia o atu le o tua ia mani mōli mau o whamtalanga o i tutonu o le tusi, peitai. O le mōlianga leo na nafi, na whaato ao lātou tāpa ai Ms. Schmidt i whaamomonga po o ni mōli mau, e whaamao ni ai le tusi wafu ai le amianea leo, e whaia o na mōlianga. O le tusi lea na mamoli ai le kopi i le ofisa o leo, le loia sili, ma i se au fia ai le kopi na ame fo i le ofisa o le fionga i le ama malu o le malo. Ma toi wha au o tuai i le ofisa o le komsina o leo, e pe o na tā ua le tātou paanga mai tonu. E ui ina e tolu i tu la na tā o fia ai Ms. Schmidt i le potu tā o fia le ofisa o leo i a pia. Ai ua polo i ai nei e ama tātu i le so. O na saini i aso Freile se ia le aso sfulima o aperila. O le fionga le whamsino sili Justice Perez na mōli mau i le stofio le vai o sonei na nafi. Lua se fulo o mati ta walalan whaaftai e te tala i le afi ele tise, ale mta ngā ruenga le whamsinonga. O le pe o le wila le malo o mata o fia i ngā ruenga le whamsinonga le na mōli mau i le whamsino sili, sa te le a fianga o ngā ruenga le whamsinonga. E tūru i whaftai, o lea ua tala ina le tātou waki i le tisi, even i tāu. E pōi ai le ringi whakitau i wa lewa na pia nai ma le whamsinonga. Wa tau ina fōi, le rei tau o fia le rei ngā ruenga pe le Samoa. Ai whaftai ma no tō tangitana. Nei vaenga e lango wina ai le ngai whaktino le whamsinonga. Awa sa tōro pō mata upu o umon whaatulanga pe a whai ua iese whaale tonu le tise. O le whaaftai ua tau wala i le afi ele tise fo ai lea whaafi tauli o lewa no whengai ma le whamsinonga. Na ngia fo il saunoanga le whamsin sili sa iai fo i ia vaenga le whamsinonga na mana o mio na whaale leia mo le si tia i o ana ngā luenga whaatino. Ai mai se o masini pu e leo le whamsinonga mawalunga ma le whamsinonga whaaitu malo. O ta wane foi o le afa anga solo atu le whaapi na o masini pu e leo i le whamsinonga whaaitu malo ma le whamsinonga whanua ma swafa. Awe te whaielanga o ioinga e tele mana o e whai atu e listanga ta ia te oe. O le whautuanga le nā le fionga ialu isa fiu. A o le itu ua Samoa mo New Zealand le vai aso nei na ua whaate ia lo na ainga i fōlinga o pusa pi supo na ia whaata watu e stasi o whaloloi whaleata mo le whaalawelawe o lo na ainga.
O le whaloloa lea la talata lava le ofisa na piki ai le tawa le rent sa fia tutongi e malanga i ale pata. Ia nga umalola ia le o man kukongi mai folo fa ka uma pusa pisu ko lima. Ia yangi ma fa fa nga vo ngale va pe se fale ko ma kulola ia le ya mai le ale baka. Ka ma sa fa ya. Ka kulo i ka mai ki e la wa ko pusa afam pusa pisu ko e ko ngol fale. E la wa ko e vai mai e se ale si pusa pisu ko e se vo le tape la fa pipi ai. Ko la ko ko la ai li for pe. Oi e ka kala ko ai mafiki ai lunga me ka pongi le apa wo mangakal ya ai kumu me porpala ba ngolola ya failol makoko ko mai ya pia e ko fa foi no tawa ukala ngole senga fa ko o e man ko mai ya le ke man ko o le fa ka o pusa pisu ko ya le o ko sa we fa foi mai ya la pusa le nga mo we ko la nga mama o ke le me ko fa foi ya ko le pusa pisu ko le ko mai la e va kula nga le o wa le e be sai ko ka vale yang awak kulola ia kakala ko ia ke senga vai mai ser mele wa mafikia mo fa ko pale il senga mo fa ye ni ke wa masar salo fa pe se me o fa ya o malo wa nga wa ule sa mai sile ele yu ke le fa me balea to le o ta wa ba e ko sui mel pusa pe su pole mala fa ko nga ya ke ilo fa le lo a ya ngi sikanga kai e ko yo mai fa ka u mi me ya oi e va ku mi la ko pusa pisu ko pon pusa ele ngai kangole ka kala le lei o e fa ma fa ka u do e or ko nga me la le ma wa ka vale o ko vai ele fa pe o la ka vale ai fa le lo sainga ka vale ai ma pisingisi ma ka fa pisingisi ma wa mai ko nga me fa pe ai paule e fa kuanga I ka ko ko ia makala I ko nga me ia ai lo aku e kilo mo I lo fa ka ai mai se a me yo ku sa pam pu sa pisuku wa me la ilo la va nga fa la ia ka kuanga ma o ko si aki mo se fo ya ma ia ele ye ma fa nga ye me fa pe ku ai paule le se fa kuanga ma malo ka ko ia a fa ka fa pe ia si aki mo ai ka lo sanga ku fo isi o fa fo mai po ai o lo a fai o oile sa fai ale me makangale ko ungi lo wa ko I o ko ya oi ya wa o nga oi foi mele o si fo ko nga ya va ko ngai kai milanga o le fa kadila va to ko fo ya sila ya manguia la fa sa saunga Le fionga lu isa fiu le talimai ina o tato fesilingia ile fo I le tonu. Ai nisi o tala Wai lima nei o leo le pase se lena malanga mai ambri ka Samoa ile stofi o le vai ansonei anafi ile malanga le va lele I faleolo. Mama wai e di ofisa o le tiute le pepo fuala au faasaina ma le paipai ulai. O le awhainga o stasio ngaruenga faatino fa awau le ofisa tiute mo le malu pui o toa oi fa avao malo. Ima lai va lele ma uafu o Samoa. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso papupunga le aswa tayao mantua le Wendy's Design mo so la pe ao mai Samoa.